Nje natebire pole sana abantu bamintu mwesi mwachira pora sogo siri omwana oyo moke naende mbuya mono ase mwesi Nyasaye kubakonya guchagaiga mwana oyo poasi ekarare koenda America igachite mwana Samson agateba nkobaira ara America gosoma poasi agantebia natebiri chiango chiane lakini aye gokurwa ng'ombe tansa beti bese njagantebia umwana nyangweso no alenge nkamwa ng'ombe konya bona njontebiri tai kongorera ng'ombe kurwa esikimu ga kongorera ng'ombe kuru Denmark bona agantebi ndo si nyumba ya siro giresi lakini pati mbayo mwana oyo sirire abantu abamwesi abana ba America abana bale Nairobi abana morega mona America engenjo mwakoleta na koleta poasiga ya tuoro kiri naba ya mure irana limwesi koraiga ngambu ya mona abana ba America egasi bakoleta teriengiya naende nabo totagete mokoromokia nare gotebi Samson kware gwanja Samson kware gwanja mona kwairete poasa America origyo bongaini na abana ababande bonse bara America moire muga poasa America arendere poasi omwana oye ekikaro kigasana muri gyobo ngaini moino bwensi mororenga mwafauliri musibati yagenda America mochokoroyo na into atokineri omwana opoasi egase kugya poasi kekagara ntoki saba beko na njambeko. Asante sana Sokoro, asante sana biamono sana ono na muikaransa biamono sana asante sana. Tukiwa tunaendelea hivyo nikiwa katika hali ile ya kukaribia ukingoni mwa kutambua relatives, mtanikubalia sasa nikaweze kuwaleta marafiki wa the people's president wale ambao walikuwa wanaishi na yeye pale Marekani. If you know that you have traveled all the way from USA, ulisafiri pamoja na mwili wa mwenda zake, naomba tu tafadhali msimame wote. Team diaspora mkuje hapa wote. Our friends from USA, wale ambao mmeshirikiana kwa ukaribu sana na the people's president, naomba tu mkuje. Wakiendelea kusimama, ningependa kutambua kikundi kikubwa cha Gianchere Secondary School. Hawa ni wale ambao walisoma na the people's president ndugu Boaz. Asante sana.